Жакшы кызым. Жакшы окуп кел, э? Эгерде 5 алып келсең, ар бир 5-иңе 50 сомдон берем. Точно? Точно. Во. Молодец. Келдиңби кызым? Жакшы окуп келдиңби? Канча алдың? Бүгін 6 saat болды. 6-5 aldım. 6-5 aldın vallahi. 6-5. 300 som bak öter. Kızım, her bir bana 10 somdan ver hiç. Oy, ben yetaktan 20 somdan altın yemek sizge 10 somdan verip koyayım. Dinde ne yapıyorsun sen? Ecekeydi. Ya ne? Ecekeyin ne bağlı sana mı falan mı? Al dere satı aldı. Kimden? Direktirdim. Yakında bağırıp satılıp bitmeyecek oldu.